Mayong adlaw sa inyo tanan, this is Klein, yung admin sa Little ay yung admin sa Little Faith. No, isa sa factor nga makulbaan ta karon kaya ang ato ang bisita karon kauban nato sa kadugo nato guys, kadugo nato Lil Fam, no. And this time we are very blessed. Actually Lil Fam mag-release unta ni og isa ka episode last Tuesday sa atong regular nga release. Unya bay kay wala man ang mo audio. Nagka-technical error man ang mo audio. So, pasensya kay Little Fam. Magkaroon pa na mo na, or karoon pa may makarelease. So, another quality siksik nga episode para sa inyo. Ang tanan kanang masustansya nga mga talkings ba para sa inyo. And now, Little Fam, ang atong guest, as I've said earlier, is very close to me and I think naila-ila lang ako siya bago pa. I think 3 years pa. 3 years na may nag-ila, no? Pero throughout sa among naagian, sa among experience, anyway, iya man nang ipaila-ilaw kinsa siya, siguro basi iyang i-share among mga experiences. Grabe ang amo ang kuan, grabe ang pag-cultivate sa friendship and that is why wala jud ko nagduha-duha bay nga sa diha nga basta nga siya ang ato ang i-guess karon kay sure ko nga nanam jud kay ni naag jud tay makuha ani pero ayo ka pre sure call. Yes, call. Sige, so walay paglangay-langay Lil Fam, akong ihatag ang panahon sa ako ang guest karon og atong tugutan nga siya ang mo-introduce yang kaugalingon. Go ahead, call. A good day, Lil Fam, no? Ako day si Ron Cernit. Short description about myself is I'm saved by grace. Muna siya. So kung gusto niyo may bala ng amo ang background asa mi nagsugod, quarantine days. Ay. That would be all. And yeah, I'm Ron Cernit, saved by grace. Amen. Kana pa lang daan, no? Pwede na nato i-end kay grabe jud. Before me naabot diri sa punto bay, naghisgot mi ganina sa sakyanan as we were traveling padulong diri. Unya isa pod among gisurvey ang area ba and then grabe among istorya ganina sa sakyanan and I hope amo tong mapagawa sa inyo ha karon kay nakaingon ko ganina pwede naman ni episode bay and then unta lang jud wala mi makalimtan no kay gusto kaayo namo i-share sa inyo tanan Lil Fam mga muang naisgutan ganina. So ladies and gentlemen, a little background sa ako ang kauban karon. Sa isa na ako ka mga episode ba to or reels na ay nag-comment nga friend gyapon nato comment friend ana siya cool kuno sa mga ka mag-guest diri cool kung mag-anak ko kay nungdom ni kung tama dai no si uncle dai no nga kuan ron motong ang first move nako nga kuan ni chat ko si mo cool okay ka nga mag-guest ani nga podcast ani nani kaluoy sa Ginoo open man pug kayo siya and mo na ni long story short niabot na yun sa aning episode Lil Fam. Episode 5 sa ato Little Face Season 3 entitled Love Life. And now ladies and gentlemen, ako nang ilabay ang pinaka-importante nga question, no? Nga ato ang gihinam-hinam yun or mo yun ang atong target, ang atong focus sa tibuok season. Call. Personally, how would you define love? So maayong hapon Lil Fam, no? Call may hapon. It may be a cliche definition, but personally, I would define love as a principle. Love as a principle governs by commitment. So, para sa kuha, if their definition of love is a principle, mag-follow through na ang imuhang commitment, which, again, mag-follow na po ng respect, that governs, I believe, the whole definition of love. That would probably be expressed not only to yourself, kasi if love is a principle, you need to apply it to yourself too. If it's a principle, it is also applicable to your fellow men. So that's love from one another. And most especially, if love is a principle, it will be applied to your faith kay God. So basically, Col, kani imuhang definition that love is a principle is actually universal. Yes. Magamit siya or applicable siya sa imuhang love towards the opposite sex, sa imuhang asawa or sa imuhang
girlfriend, boyfriend ba, sa imuhang mga kaila, sa church, and most especially siguro sa imuhang trabaho. Yes, of course. Work. Work. Lil fam, kabalo ko nga dili lang no actually kami ni Ron, we are nami sa work karon. And then we believe also nga sa kaning mga pagsulay sa work dili lang ni common sa amo ang duha, no? I think siguro sa inyo tanan sa mga followers or sa Lil Fam nato nga also naa sa working field. Nakaagi pud siguro may nga kanang ina nga pagsulay syempre sa pagpanarbaho naa magyud na. And then Yes. pasalamat lang yun biduha nga ang amo ang foundations was established like kaning gani kanang solid gani ba Solid, no solid. na dako kayo siya og tabang sa ato. One time nag my day ka, remember Desiderata? Yes, yes. Diba? Ay unsay asa dagtaas tong Desiderata ko asa man nato dapit imuhang kuan dakong impact sa imo. Actually, the striving to be happy part. Why? Kasi in the world full of drudgery kasi. In the world full of unstable factors. Yeah. You need to choose. You need to have this choice based on principle that will make you on top of every situation regardless of how challenging it is. So, when I mentioned Desiderata there, I was reminding my brain, my mind to be stable. Well, not by my might, but ibalik na pud nako sa principle nako about the love na love is a principle this was anchored to him. Kasi, so, bakit ko siya ipapasok? I cannot be stable. I cannot be, I cannot be on top of it kung ako lang. So, Desiderata with the principle of love anchored to him. Okay. Kay God. Okay. So, I believe it's not easy na maging on top sa mga challenges, personally, kahit sa work or sa kahit ano pa mang aspect. Pero through Him, you can somehow click your mind ba? Parang murag hatagan lang gid nimo siya og hint. Brain, Desiderata, principle of love, anchored to God. You mentioned earlier ba nga kadtong if dili nimo mailhan ang Ginoo not unless if imuha siyang ilet nga mo work or mo ila-ila sa imuha. Ngano man na are there any experiences nga tied ana nga principle? Can you elaborate? Katong ana ka ba nga dili nimo have you ever nailhan ba or na ba kay mga experiences nga imong nailhan si Jesus personally? Kay kasagaran magud mailhan nato si Jesus Christ. First of all, mailhan nato si Jesus Christ through books. Yes, diba? yes. Story sa atong pagkabata. Sa kadagayan, kung na-eskwela ka Christian school, siguro perhaps sa inyong mga subjects. But when you go outside of your especially sa imong comfort zone, have you ever had any experience nga nailhan nimo si Jesus Christ in a personal level? Okay. Sorry, nagloading ha. Oo. Pero I got it. Actually, to sum up, no, hatagan sana ko siya end in mind. I experienced God in my personal encounter through the expression of other people of God's love. God's love. His kindness, His goodness. Kanang sense gani nga dili siya judgmental. Kanang sense nga, yes, if you did mistake, kasi we're covered with consequences. You will face the consequences, but there's no sense of abandonment. Naatay gina para sa ko ang na-experience is, naa siya ka ng, ma-revelation gani siya nga, nakasala ka pero i-uplift ka, you face the consequences, pero dili ka biyaan. I-correct ka. So,
through God's love, in my hard times, through people who I believe He used, na-experience na ko si God. Kasi, it is imperative, it is important to know God personally. So, pwede siguro basahon nimo, i-search nimo. Pero there is no greatest expression na makita nimo ang gugma sa Ginoo through His creation. How? Specifically, God speaks in nature. True. God speaks through you. And sometimes, actually, God speaks to those who challenge you. True. Alam mo yun, kanang mo quench sa imuhang patience. Resilient fam, patience. Kanang nana ka sa edge of losing it. But you still choose to stay on top because you know that God is in control, and because again, your definition of love is anchored to the principle which is Him. Amen. Ano kasi, nothing can really put you down if you are anchored in a solid rock. Parang, if you are established in something, and for me, that is the principle which is my definition of love. You may stumble, but you can get up. Not because of you, your ability again, but also, but because of Him. I would like to emphasize that. It is always not me. It is always not us. It is all about God and His grace. Our strength is from Him. Yesterday night call, nag-post ko sa page nato sa Little Faith. Kay nabasahan mo na ako, niya ako lang gi-repost ba. Ang nakabutang dito is kung sa Bisaya pa, wala na gi-discover ni David ang strength ni Goliath tungod kay kabalo siya sa strength sa iyang Ginoo. Diba? Like, in layman's term, usay mo gud sa ato ang mga battles, focused kay ta ba sa ato ganing unsa man ning klase atong giatubang karon na. Pero David did not do that. Wala na siya nag-story, wala na niya gimapping ang area, wala na niya gi-studyhan si Goliath, wala na siya nagkuha intel ba dira ko unsay strength and weaknesses niya because he already knew the strength of his God. Yes. Diba? So, at some point, ang principle ni David is also ang principle nga naa sa mo. Grabe, bay. Cool. Na, praise God kung inana, no? Pero kung makisagbat dun ko, praise God kung inana. Maybe because I'm not that all good, pero I learned this the hard way. You can only win if you are in the winning side. Gets ni mo? There's no point of conclusion. There's no point kasi of struggling ba na i-prove pa nimo nga hibalon pa nimo unsa mga challenges. Though it's important pero what matters most is that you know that the God you are serving is on the winning side. That's why gani sa iya ko ga-anchor, sa iya ko ga-rock. Sa iya na ko gina-anchor ako ang principle because I know He's the solid rock. Kay kabalo ka nga parehas ana unta ko ana sa atong Ginoo nga nice kayo ang ato ang falls ayon sa bana fountain iyang gipa kanang thank you Lord sa fountaining. I'm just curious, Col. Sa imuhang principle or sa definition mo sa love, which is your principle, had it or naabay mga times nga nabutang ka sa alanganin ani or naipit ka? Dili ba all the time no ang pagbarog sa imong prinsipyo sayon? Sometimes ang pagbarog sa imong prinsipyo means pag-overlook sa prinsipyo sa uban. Have it ever occurred to you nga naay mga inana nga instances nga sige daw. Ano kasi yan, ang ingon lang nako ana as introductory, hindi porke ginagawa ng lahat ay tama na. Okay. Hindi porke ginagawa ng marami ay based na sa principle. So, your question is, na-experience ko ba? Yeah. Wherein, ayoko na lang gamitin yung sa work. Siguro,
a testing of faith, there's this norm, kasi I don't want to disclose pero this norm na if you will do this, life will be easier for you. Okay, okay. Nice kayo nga pagka translate mo siya sa lahi yung pamagi. Okay kayo, nice kayo. Life Yeah, will sige, be sige. easier Okay, for okay. you. Just go this way, do it that way, do it in their terms, and that would be good. Okay. Life would be easier. Pero I revisited ba my life prior to the situation. Dili ba na-prove sa Ginoo iyahang self before sa ako What I'm trying to say is, na-prove na niya enough. Nga nganong karon magduha-duha naman noon ko kung mubarog ba ko sa principle gikan sa iya. And kanang sometimes I hope it is in line, but I believe my conscience, or probably the Holy Spirit, use my relationship with my wife and my son and my daughter. Murag iinani na lang nako siya ba nga. If i-invalidate na ko tong principle nga ako kung gibarugan, unsa na lang may matawag sa ako ang asawa o ako ang mga anak sa ilahang papa. Deserving pa ba ko sa ilahang trust if I will, little things matter That's why Lil Fam, your little faith, even if it's small, it means something. It means a big thing. So, that time, I choose the hard way, the right way. Okay. I am preparing myself. Actually, that time, I was prepared. Okay, before naman, I was prepared of the consequences that might happen to me because I chose the other way around, not the instructed one. I just prayed and just think of, I want to honor you. I know that you will not, in short, I would like to submit to you my cares right now. I'm having this hard time. I'm having this challenges in decision making, but I will choose you. Kasi part ng principle yun yung commitment, yung pagpili, pipiliin mo siya. Yeah. Oo. So pinili ko yung principle na hindi sa tingin ko, alam kong tama. And praise God, yung akala ko na papapahamak ako kasi hindi ko ginawa yung ginagawa ng karamihan. Yun yung probably nagpa-ask sa mga tao. Kinsa day na siya? Kanang wala siya ning tumano. Na-highlight kung unsa tong gituuhan ako. Na-highlight kung kinsa akong gituuhan tungod sa I can say na the grace of bravery siguro. Okay. Nganing stand ko. Pero nahadlok? Yes, I'm afraid. Pwede kasing mawala lahat ng pinaghirapan ko in that once now. But I choose to stand because I know, again, that the God I'm serving is on the winning side. Again, it's not me. I just allow Him and I just choose Him. Kasi, call Lil Fam, if I may, your principle is not principle at all if your commitment is not strong enough to choose your principle. Your principle is not enough if your commitment would not choose that principle. Tama, no? Yes. Commitment does not choose. Okay. Gets na ko. If your commitment does not choose that principle. Okay. One time, kasal sa common friend na to. Then, earlier, niya pagkahuman, ang iyahang bana or ang katong mo speak on ta in behalf sa friend siguro sa iyang bana, wala ni sipot.
So, na-impromptu ko nga ako mo mahimong best friend siyang bana. Okay, okay. And then, wala kay ko kaila sa iyang bana because nasa lahi nga region. However, ang akong close dito is ang bride. And then, since I was given the task to, siguro share something para sa atong tanan. So, you know what? Unsay nakanindot? Ang akong gisulti dito, love is not only a feeling, it's not merely a decision, but it's a principle. Sumpay na ko, it's because naay mga usahay sa dili pa mong ko ingon nga dako na ko experience sa kaminyon because I was just married just recently, pipila pa lang kabulan. But before ko naminyo, I was already, ako na diyong ginahon-ahon na plastar na yun ako ba, ako ang mga prinsipyo sa akong kaminyon. And one thing is that akong gina-make sure nga every day, first thing in the morning after prayer, ako ang decision nga akong pagbuhaton is to choose my wife. Correct. Amen. Choose my wife by kay there will be sometimes cool nga mamatay mong wife nga di no lahi no nawala no yung teenage features niyo inala ba di mo man yung one pero bisag unsaon pa pagkuan sa mga negativities or those mga pareha ng mga butang, once you decide to choose your wife, that is reflecting also your principle, and that basically reflects unsa ka nga klase nga tao as a man. Yes. Particularly as a man, kung unsa ka nga klase nga tao mutindog sa iyong prinsipyo. And that is why siguro isa sa mga ako ang ma-flex sa ako ang sa pag-unsay gitudlo sa kinabuhi sa ako. Siguro similarly the same as you. Nahisgutan na to ganina sa sakyanan. Once we love someone, dili na nato kinahanglan i-force nga i-date pa sila, Yes. i-treat sila, i-care sila It will come naturally. Oh, ganun ba? Kanang dili siya by the book ba nga. Unsa may buhaton ako para makita sa kong asawa nga love na ko siya ha. Mao ni mo din no, dili na mo agi ina kay nga naman. Nag-una man gud ang gugma, and that is why akong gi-relate dito. Ang katong ingon sa Bible nga, if you love me, keep my commandments. Love first. That always brings us back to love being the first before the commandments. Okay, once you love, not only dili lang sa imong kapikas sa Yes. kinabuhi, dili lang sa imong igsuon, but also sa imong faith, spiritual, church work perhaps. Kung imo ang gihigugman na ang mga butang, dili nakakinahanglang tudluan pa sa mga butang nga dapat nimo buhaton tungod kay love nimo sila. Kalimot ko sa imong input ato. Unsa gani imong input ato? Like, dili na nimo siya actually kinahanglan i-force or i-act out. It will naturally come out. If I may po, no? Sige, sure, go. Minyo naman ko. My definition of love is principle. It's because God has given us this brain, the freedom of choice. True. Na-mention mo, when you wake up, you make sure na pipiliin mo siya. Because true love is thinking. That's why I believe, though, ano yung manggod na siya, it's all in the brain, good, bisag ang emotion na to. Pero since God created our brains up above our cardiovascular, it's imperative for us to use this. So, unsay kinalaman ana sa love first, then commandments or rule later? Trust me, I'm a married guy. After 3 months, the kilig will be over. But since you love first and you're based on that principle, tatrabahuhin mo yung pagmamahal na yun. Na kung nawala yung kilig, pabalikin mo yung kilig. Oh. Using your mind. Kasi emotions, pwede yung mawala eh. Pag nawalan niya ng gana, Erase. iba yung feeling tsaka love kasi love is principle.
Ngayon, since it's principle based on decision making, you choose to do what is right, not forcefully. Yung sa'yo naman, naturally na yun. Pero, you will choose, you will decide. Samtang ni-exit ka sa car ganina, niya naon mi adto ni Mrs. Siya nga bright kay si Sornit, no? Anak ko, dear. Muna siya ginatawag nga because Lil Fam, we were also questioning things about our faith, no? Kung asa na ba bidapit sa mong faith, unsa ba ang mga kinahanglanon no buhaton para ma-improve ang amo ang faith, ana ba? And then at some point na ay may mga things nga nag-correlate or nag attach together ang mga lines, no? And then ina na ko akong wife, dear, ang tawag ana siguro dili man na si ingon necessarily nga bright gyud ta, but that is actually called an active faith. Dili lang gani kanang faith ba nga ay para ma-faithful ko, buhaton ako ni simba ko, everything simba, ana, muhatag ko sa akong kabahin kay faithful ko, no. Sa amo, gidefine na mo ang faith as kato ganina, as an active faith, tungod kay imo mangud siyang gigamitan og critical thinking. Dili siya faith ba nga mura gani kag zombie nga nagsunod lang kung asa ang flow sa tradition. Yes. But it's an active faith wherein you are using your mind, you are thinking about your faith, gina-scrutinize ni mong faith, unsa kamusta naman akong faith? Am I still growing? Am I still thriving? Or stagnant na lang ko? True. Unsa man Or basig routinary na lang ni? Yeah. Diba? And muto ko ingon siya, dili man jud ingon siguro mi inana ka bright, but we just have this kaning ginatawag lagi nga active nga faith. Wherein constantly, every now and then, among ginahuna, unsa pa man among pwede buhaton para mo-improve ang among faith. And kung makibat-in man ko, no, I believe, I forgot kung asa na ako siya nabasa but it's a credible source. Love and God is the same for me kasi God loves us to reason. God loves us to use our brain, to challenge what we believe. That's why, kaninga statement come let us reason together. Yes, ako yung nabasahan ngayon na nga, come let us reason together, challenging us to check our faith whether if we are growing pa ba sa ato ang faith. But God wants us to think if we truly, if we truly are in line in loving, in worshiping Him. Kay kung tanan is routinary na lang, it's dead. If you don't see the sense or the value of doing it, ginagawa mo siya dahil nakasanayan lang. Mawala ang essence, no? Mawala ang essence, ba? I always stand with that kasi I'm not saying na what I'm doing is the standard. Pero there is the part of the principle kasi na parang magsasabi sa akin na you need to make sure that you really understand what you are doing so that you will continue doing it. If you don't understand it, if you don't see the essence of it, why do it? Hindi mo nga naiintindihan. Alam mo yun, hindi mo nga mapili kasi hindi na siya something na nagpapagrow sa'yo. In general term, pero this time, let's talk about faith. Kaya nga, if I may, again, may mga church hopping tayo Diba? I'm not saying na may mga churches na parang dull to, kasi it's our duty. It's our duty to cultivate our faith kasi, diba? Pero meron lang talagang mga environment that whether we admit it or not, we're not growing there. Meaning, if you're not growing there, look for a place to cultivate yourself, to cultivate your connection to Him, to cultivate your faith. Kasi hindi porke, again, kung hindi porke ginagawa ng lahat, hindi porke yun yung nakasanayan, yun na yung tama. Wow.
And talking about faith ko, that is why ako ang own understanding or my own perspective on Sabbaths. Sabbaths aren't just spent or aren't just realized within the bounds of the four corners of the church. That's why akong nasulti sa imo nga isa ni sa mga function gani isa naga-fuel ani nga program, no? As I've said earlier, Lil Fam, dili ni siya ingon nga for the monetization, it's not for the views, but it is also a therapy for us to experience what real Sabbath is. No? Kanang tungod magud kanang for me kanang routinary sama sa magiging ganina. The routinary your faith or whatever it is that you do, the more it becomes or the more it loses its essence. And that is why it is very important for you, sama sa giingon pa ato ang guest, for you to understand what are you doing right now, asa naman ka karon, unsa naman ka part, labi part, ay na ba, unsa naman ka. Because it's very true. This is the akong pinaka-hate nga part ani nga sa ani nga program ko, no. Pag mutingog na tong alarm, it's because 30 minutes na. Anyway, inani yun na. Bobo ra kayo, no? Abi ni mo gone. Anyway, dungagan lang nako na Sure. Bahala na og recorded or dili. Sure. Bash ko or unsa. We are burned out in our churches nowadays. And sometimes we are burned out because of the sense that we are not getting the real essence of worshiping God. That's why, ang ending, I know some might bash me, but it will be nonsense. I will be very bold right now, but serving God, worshiping God does not end in the four corners of the church. But I'm not saying na going to church is bad. Yeah. But I am encouraging you to search God's existence and love not only inside the four corners of the church. We have the nature. We have services for others. Because as I've said earlier, tanawa ra yun na yun, nagtaas na yun ni anak ko sa ganin na bay. Again, ma-burnout ta. And it's normal. Maudira na musulod ang ato ang principle. Again, that's because you are committed in loving and trusting and serving God. You need to find ways to cultivate yourself. Na-burnout ka? Yes. But what will you do next? Ibasol nimo? Dili ka mo basol. Mangita kag pamaagi para ikaw mag-grow. And by God's grace, wala ko masayop, kung makitaan ka nila sa pamaagi nimo nga mas na-express nimo ang gugma sa Ginoo, basig blessing nga. This is a good practice, not violating anything. What might as well adapt. Not just to be bida-bida, but to cultivate different generation. No? Bay sa tinuod lang, sa katong gi-share nimo, nangutan ako nimo ganyan, Kol, naa ba kay personal experience with God? Ang ako apong part ato, no, is that that's why ako nang gi-share sa one time sa among page. Sometimes we are blinded with the fact or with this thing nga kita ra gyud ang nagunit sa matuod nga kahayag. Okay. Because for me, Lil Fam, to tell you honestly, I have experienced Jesus Christ nga nakaingon ko, nasabtan ako ang iyahang gugma sa ako that I have understand this faith. I have met Him outside the church, ladies and gentlemen. And so I believe sa tanan nga giingon ni Brother Ronron karon, there are so many things na atong makuha ato, no? And this time we are now sa ato ang little learnings. Ako gusto lang na ako ni himay-himayon akong takeaways ko la. Ako na sa little learnings. Ako lang himay-himayon ni akong little learnings. Una sa tanan, love is a principle. Ako ning i-mention because the both of us share the same perspective on love. Ikaduha, you need to understand your faith in order for you to keep on growing. Sama sa mong giingon ganina. And then, another thing is that
ang Ginoo would only work on you if you would let Him work on you. Meaning, kung na-burn out ka, ayaw pagbasol kay sa ato ang tawhanon nga perspective, unang buha ko na to is basol, di ba? Oo. But take that as an opportunity to sincerely search for the truth. Unsa gyud ni akong faith? Unsay kulang sa akong faith? Kinsa gyud ang Ginoo nga akong na-serve? Ladies and gentlemen, taas kay ni amo kung ato ni hisgutan kay kani amo na po ni nahisgutan ganina. Kinsa gyud ang Ginoo? In fact, amo po ni hisgutan ganina. Would it be fair sa mga tao nga if money mo na taas kay ni, but ang ato ang time dili magtugot karato little fam. Now I would like to give sa ato ang guest ang iyahang takeaways, ang iyang literal learnings today, Col. Ang takeaway na kuan is evaluate. Evaluate what? Evaluate your principle. Kung kang kinsa naka-anchor. And after evaluating it, you anchor yourself to it. And let your action show your commitment to where you anchor at. And everything, not easy, but worth it. So That's much wisdom takeaway. boy. So much wisdom boy. Mo ang text, Col. Basi makalimutan na to. Tama. Proverbs. Ang ako ang text actually is in Proverbs 16:3. A common verse, no? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Emphasize lang na ako again, ha? Thoughts. Choose to drive your thoughts to your principle. Mind over matter. Diba? So ladies and gentlemen, so many wisdom for today's episode. Grabe kaayo. Even me, pwede ra jud siguro kay ko nga dili ko maistorya, maminaw na lang ko sa tibuok 30 minutes sa atong guest karon. And Col, salamat kay sa imong pagdawat. Kabalo ko nga kulba, kabalo ko nga pressure. Pressure ko. Dili comfortable, but salamat kay sa imong time nga gi-share, Praise no? God, praise God. And really daghan kay kog natunan, and I believe the little fam also daghan kay natunan si mo. Daghan kay salamat, Col. And I think this would be the time para pagbilin sa among pinaka-power nga taglan nga among gi-practicean ganina. Andam na ka? Politics mo to ko ano. Oh. Little fam, ayaw kalimot. Always remember, All it takes is a little faith. Daghan kay salamat. Bye-bye.